Murakaza neza abakurikiye One Girls Beauty. Tubanje kubasuhuza abanyarwanda aho muherereye hose, haba hano mu gihugu mu Rwanda ndetse no hanze yacyo. Dukomeza kubashimira kuri subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byiza hano kuri One Girls Beauty. One Girls Beauty. Uyu munsi kuri uyu mugoroba wo kuwa kane itariki 7 z'ukwa gatanu 2020, umusore utaramenyekana yinjiranye grenade muri salon de coiffure iherereye ku Kimironko, arayifungura. Abari bayirimo baza kumufata ngo atayibatera, ihita imuturikana ako kanya. Ahagana mu masaha 12 nibwo iyi sanganya yabereye ahitwa kwa Nzira. Ndagira ngo abantu benshi barahazi cyane, ni hariya ku Kimironko. Murakaza neza abakurikiye One Girls Beauty. Tubanje kubasuhuza abanyarwanda aho muherereye hose, haba hano mu gihugu mu Rwanda ndetse no hanze yacyo. Dukomeza kubashimira kuri subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byiza hano kuri One Girls Beauty. One Girls Beauty. Uyu munsi kuri uyu mugoroba wo kuwa kane itariki 7 z'ukwa gatanu 2020, umusore utaramenyekana yinjiranye grenade muri salon de coiffure iherereye ku Kimironko, arayifungura. Abari bayirimo baza kumufata ngo atayibatera, ihita imuturikana ako kanya. Ahagana mu masaha 12 nibwo iyi sanganya yabereye ahitwa kwa Nzira. Ndagira ngo abantu benshi barahazi cyane, ni hariya ku Kimironko. Amakuru turi gukesha igihe.com, twabonye yuko ngahagana mu masaha 12 nubwo uyu musore wabashije kwiturikirizaho igisasu cya grenade yarageze aho ngaho kwa Nzira isanganya yabereye. Niba hari abahazi neza, ni hirya gatoya y'aho icyapa cy'imodoka zihagarara, hari salon ihari, bikaba ariho byabashije kubera. Bamwe mu batangabuhamya babwiye umunyamakuru w'igihe.com ko hari umusore waje arababaza ati iki murakizi, ngo icyo gihe yaberekaga grenade ariko ayibereka ku ruhande arimo no kuyifungura. Umwe mu bari muri salon yahise amusanga ashaka kumufata kugira ngo atayibatera, hanyuma ihita ibaturikana ako kanya. Imaze kumuturikana yahise ashwanyuka arapfa. Ubu polisi n'abasirikare ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB baraho isanganya yabereye. Umunyamakuru w'igihe yatangaje ko ubu ngubu hashyizwe ibirango bimwe byerekana ahantu icyaha kiba cyabereye kugira ngo babashe gukora iperereza icyaba cyihishe inyuma icyateye grenade. Ubu ngubu ubw'iperereza rikomeje gukora, nta muntu wemerewe kuhanyura nk'ibisanzwe. Umwe mu bogosheraga muri iyi nzu yagize ati uwo muntu nari nsanzwe mubona yari umukiriya usanzwe aza kwiyogoshesha. Yakomeje avuga ko uwinjiranye iyi grenade yamaze kuyifungura itangira gucumba umwotsi. Bamubwiye ngo nasohokane icyo kintu, ihita imuturikana. Mu gihe abari bagiye kumusohora muri iyi salon de coiffure kandi harimo abantu benshi bagiye kwiyogoshesha, bikaba bitangazwa yuko hari n'abakomeretse bakeya ariko bidakomeye cyane. Umwe mu bakiriya yari umugore uri kumwe n'abana 2, aho yari yicaye bategerejwe kugezwa kwa muganga. Yari ariho yitsa imitima uhagarara, birumvikana ko yahamagaraga imuhira kugira ngo babashe gukomeza kubakurikirana kwa muganga. Naho umwe mu bana bari kwiyogosheshereza muri iyo salon yahise asimbukira mu idirishya agwa inyuma ya salon de coiffure.
ubu ngubu rero turacyakomeza kubakurikiranya amakuru y'icyo RIB iza gutangaza nk'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'iperereza, kugira ngo tubashe kumenya icyaba cyihishe inyuma y'iturika ry'iyo grenade. Yari Krizo de Kata kuri One Kills Beauty. Ciao ciao.